ده لروجلاتا ناوین لدیجی مدرنیته کاپیتالیست مدرنیته دموکراتیک د جهان ذهنی یا روجلاتا ناوین ده لسر مدرنیته تیرا خو گفتگو هاتنه کرن اف گفتگو یان سر بنگه کی تکنیک و زانستی هاتنه کرن و همان دن لدر و هاتنه هشتن آنجی به تمامی او قبول کرنه لجالی زانستی و گفتگویم به وی رنگی نزانم بچره روبرونه او جسر وخبونه لوی یکی دورن. جوخه ترجیح گریدای وان نبو. وکه هگومونیا داری چه قاسی خلوان آلاند و بادا جبیلی پیره لحف کرنه چاره ندیتن. بی جداهی فکره چپگر راستگر هیجی فکره که جو اورینتالیزم بهری او خوگهاندی جهانه که ذهنیت نینه. پر کم فکر هنه که دنا و مدرنیته کابیتالیست نه هاتبن حلاندن او پیره لحف نکربن. بگومان سرکتنا د فکری ده نبه و د جیان ده جی نبه. جبر که مد درباره دجبریا سیستم ده نرخاندن ده بشن بری ده کربو به تنی کنگی حوجه بکن امه دوباره بکن. به پارادیگمای مدرنیته دموکراتیک آنالیز کرنا پفچونان و کریزا آوابونی و پیشکش کرنا چارەسەریین محتمل ممکنه. یک پارهبونا دیروکی و آسیتربونا دولتانه توه شانس پیکاتنا چارەسەریین محتمل این بوی رنگی هزیده تردکن. یک جوچاندا روجلاتا ناویم به پارچکریه دولتانه توره با آوای که کورد ناوا ناکوکیه دیه و او یک هزیده ده میلین یک پارهبون و انتگراسیونه. د ته دما دیروکا خود هریم بقاسی د دما دولت نتوه ده پارچه نبوده. پارچه بونیم پیک هاتی جی د آسا د سلاداریه ده مانه زیده باندور لجیانا چاندی نکرنه. جهرنگی و جداهی دینی و اتنیک به هزارین سالان دنا و هفدمان و اف بی یک پارهبونا جو چاندی و تکل داره. حتی مزنبونین هگومونیک این تکلداری د سلاداریه جی تمی دنا و هریم ده پیش کتنه. جه هگمون دسپیکی دیروک نویساندی و قید کریه قرال آقاد سارگون حتی به هگمونیا داوی عثمانیان وکه دستلاتداری جه آلیه زیده گرانی خو نشان دایه یک پاره بونه. هر هزانویا مزن و بلند بویه بلز بویه هزا هرمه. چه شارستانیان بنگاه خو چین و دولت بن چه جی شارستانیان دموکراتیک این نکاری بونه جه اتنیسیته دین و مذهب ببهرن به تواهی وکه چند هرمی هبون و شو پشتنه. ناسنامه که سری و گرتی یا شهرستانی مینال ژاپنیا، چین، هند و حتی بریتانیای د جو چانتا روشلاتا ناوین ده پیک نهاتیه. بگومان توی که جو چاندن به همان رنگی ل افریقا و امریکا هنجی بقاسی روشلاتا ناوین ده آسا شهرستانی ناوندی ده پیشکتی نینن. همان مدرنیته کاپیتالیسم به هر دو میلن جو چاندن دیروکیین هرمی ره دناوا پفچون و ناکوکیه دنه. گلکی گفتگو کرنا پرزگریکن روشلات آناوین و به تا آوایی چاره سرنبون آوان به وی ناکوکیا کور و گریداینه. همان بنگهین این مدرنیته دموکراتیک، جواک اکونومیک، اکولوژیک، اخلاقی و پولیتیک جاو چند هرم اساس دکرن. اف جاو چند چه همان کی پارچکر فرض ناکه. برواجی آلترناتیف همان پارچکر این هی پکتینه. مدرنیته دموکراتیک د تیگشتنا نتوه ده نرمه. به پرسپکتیف آواکرنا نتوی نه لسر بنگه زمان اتنیسیته دین و دولته بله دناوا خود همان پر زمان اتنیسیته دین مذهب و پیکاتین سیاسی دگهینه هف و برولک مزن چاره سرکر رادبه. لدجی تیگشتنا نتوی یا لسر بنگه اتنیسیته زمان دین مذهب و دولته مدرنیته دموکراتیک به تیگشتنا نتوی هفگرتی آب پر همانان لجه و چند روشلاتا ناوین هیم براتی و آشتیا پیدوی پیهیه با آوائه کی پر بهز داتینه. دکاره بگوتن که مروف دکاره جهر سه دینین مزن این یک خدایی جهر جر زمان اتنیسیته و پیکاتین سیاسی متشکل ملت اکی مزن هریمه آنگو نتوه روشلاتا ناوینجی چکه. چاوا نتوه اکی امریکا نتوه اوروپای هیه نتوه روشلاتا ناوینجی دکاره پیک بی. بنگه چاندیه و اکیش هر دو بلوکان زیدتر درفت و امکانان ده و بهستره. پرزگریکن هندکایی پرانی پارچبونا نتوه مزن تجیتا نتویم بچوک تنه حسباندن دکاره به تیگشتن نتوی کی بیوی رنگی مزن و سری وینرم چاره سری نزی ایدئال بیندیدن. گلکی اشکره کو پارادیگمای نتوی دموکراتیک خودیه و کاپاسیته و ناوروکه دکاره شر و پرزگریکن کو یک دستار متنکار و دستلاتداریان با آوای کی هشک ریل بروان وکریه و ذهنیتن هوموژنکر، شرکر، ملیتگر، جنسیت پارز، دیندار و پوزیتیویست ان دولتانه توه جهول راکه. یا کاپیتالیزم و اندستریالیزم فرض دکن نه به تنی اکونومی و هاویردور لکریزان د قومینن
لسر بنگه دولتانه تبه پارچه دکن و به وی آوائی گلکی زیده هاتنه کم دکن. همان اکونومیک و اکولوژیک ان مدرنیته دموکراتیک وان باندورن گرینگ و نینی به تنج هولی راناکن ده همان دمه ده هفگرتنا که پیدویا جواک اکولوژیک و اکونومیک به هیجی پیکتینه درفت و امکانان ده هاتنه هری زیده و چارچوه زرار هری کم بده جی پیشکش دکه. درفت و امکانان ده هر جوره یکیتیم کومنین اکولوژیک و اکونومیک ان لدورا کومنین جوتکاری آو انرژی پیک بین دیسا درفت ده پالپشتیا کو پیدویا جواک اکولوژیک و اکونومیک به هه او چاندا دیروکی فرض که پیشیه لبیکاری دگره خبات آزادبونه ده حسبینه او ریو دکه لبر نظام کی برکت ممکن دکه. همان جواک اخلاقی و پولیتیک آ مدرنیته دموکراتیک جه هگمونیا دولتانه تویا فتیشیزم ده سلاداری و حقوق ده آفرینن ده بهرن و به وی آوائی ریل بر پیشکتنا جواک دموکراتیک ودکن. لشونا یک دستاریان ده سلادار ام بناسنامه هشک و سری وانگرتی ین ژئوپلیتیکا هرم پارچه و به بردکن به تگیشتنا سیاست دموکراتیک نرم سری ول هرم و حتی نوا دنیای وکری رادبه د نوا هفگرتنا خود جهرنگی و جداهیان ده حوینه و به وی آوائی خشک و براتیا گلکی پیدوی پیهه ممکن دکه. دو لسر بنگه وان انالیزین سرکه ام دکارن ده درباره هفگرتن و یکبونا نتوین دموکراتیک ده پیشنیارن بر بچاو بکن. جبو چاره سرکنا پرزگریکن که مدرنیته کابیتالیست ریل بروان وکریه در رابهوریا نزده یکیتین مینا پاکتا باغدای سنتو رخصتنا هفکاری هرمی یا پیشتبرنی رجده جبر سدمن وان ام بنیوی ده زانین چاره سرکر و تمندریج نبون. رخصتنین مینا یکیتیا عرب و رخصتنا کنفرانسا اسلامی رکعی که دخوازن هجی لسر پیان بگرن جبوت پرزگریکا گرینگ آهرم چاره سریا وانینه و به تاثیرن و اف خصوصی جبر وصف وان دولتانه توت فهم کرن. جخو هر دولتانه تویا حرم با آوای کی لگورا خو بناونده که هگمونیک آ کاپیتالیست و گریدایه. دوی کاپاسیته دنینن کو کاربن درکوین در وی ناونده دبن کنترولا ودنه. توی کو جوین لسر جوینا بلند لپی جوینا بلند پک دینجی دیسا چاره سریا وانینه کو به تاثیرن و اف جی به وی راستیه و گریدایه. هزا چاره سریه یا مدرنیته دموکراتیک ده درباره یک پارتیا پولیتیکا هرمه ده جه کپاسیته همان چاره سرکر اندکه بنگه ده. همانه کی هندور ال پیشیا پولیتیکا یک پاره راوسته و ببه آستنگ نینه. بره واجید چارچوه یک پاره بونا پولیتیک ده همان پولیتیک اخلاقی، اکولوژیک و اکونومیک همو دکارن دجواکا اکونومیک آکو جدل دخوازن آوا بکن. لبرانبری دستوردان هگمونیک انجدر و ین مدرنیته کاپیتالیست هزین جواکی ین هرم همود دناوا یک پاربونا پولیتیک و هفگرتنا وده به حسانی و با آواکی سرکتی دکارن برسوه بدن و پرزگریکان جهف درینن چاره سر بکن. جلورا کومنا دموکراتیکا روشلاتا ناوین دکار وک پیکاتنا سیاسی یا کومنان آده هر قاده ده وره پیشنیار کرن. همین مروف نکاره بذهنیتک که بخواه چافگانیا پرزگریکانه پرزگریکن عراق، اسرائیل، فلسطین و افغانستان ین دناوا لپ ذهنیت دولتانه تودنه چاره سر بکه. ذهنیتین دبن صدما پرزگریکان بنزیکاتین خویم پرزگریکن جواکی سیاسیین لتوایی هرم ده 200 سالین داوید گلک زرار و زیان کرن و مرو جوان زرار و زیان وان کری تیرا خود دکاره درسان بگره. اشکره درکتی هولی که هم لایکه و هم جی دینداره و به هلین چاره سر بکن جا آستن کرنا چاره سریه و دتر به تر روله رانه بونه. جاو چاندا روجلاتا ناوین دوی د ژئوپلیتیکا و ده به رابر کرن. جبو ویجی چارچوه هری د جهده اشکره کو و کومنا دموکراتیک و کنفدراتیو به انگو از بحثا فدراسیون و کنفدرالیزم دولت ناکم. جبر کو چقاسی کومن و یکیتین جدا هبن جهمویان ر د چارچوه کنفدراسیون و کومنا سرکه د جهه. د چارچوه و نزیکاتیه ده مرو به حسانی دکاره فهم بکه که دولتانه تو چقاسی بقصوره و لدر و دهله. دولتانه تو د گوتنه ده خو سرخوابون خواست ده حسبینه لی بخوشی به هزار تا و بنی بناوندن هگمونیک ان کاپیتالیست و گریدایه. پر گرینگه که مروف زانبل آستنگن دولتانه تو نه آلقه و بمشه. لهر قاده هرم مروف دکاره پیکاتنین سیاسی دامزرینه لی دوی رنگ ناسنامه هشک و سری و لکومن سیویلین دموکراتیک کومنین اکونومیک و اکولوژیک گرتی دانینه دوی خوک سربخوا نه حسبینه فلسفه بنگهین گردونی تکانه وک پرنسیپ اساس بگره. حوجه جبسیت برب تولیهوی آواهی و تونین گلکی برفره ورن دانین و اف ممکنه.
یک جناوندین یک پارهبونا پولیتیکا محتمل بکومنا جوتکاری آف انرژیا دیجل فراتی و گریدای نل سر بنگه خراکرنا کمارا ترکیه کمارا عرب آسوری و کمارا فدرال عراق ایرو به پیواجوی ره به رفورمان ویوره آواکرن. کمارین هی هرچی قاصید دستپیک ده ناواروکا خویا دولتانه تبه بپاریزنجی به پیواجوی ره وی نرم ببن و وگوهرن ناسنامه سری وان وکری ین دولتانه تبه و به وی آوائی دکارن گاو باویج نوا یکیتیا دموکراتیک. پیکاتنا سیاسی درکه و هوله دویل دموکراسیه که جیا دولتین یکبوین امریکای و یکیتیا اوروپای پیشکتیتر وکری به. جبرکوی گرانیا هیمان دموکراتیک او کومن هبه او یکی وصابه. تواهی ناسنامه موزاییکا هرم پیکتینن و کارمن دناواوی ده جه بگرن. بری پیشی او ناسنامه دکارن وکه کومک نتوی دموکراتیک بین آواکرن. آواکرنه که به ویر رنگی و ریسکا شر چافکانی خوش ملتگیری سری و گرتی هش تک زمان او تک اتنیسیته یا دولتانه تو دگره نواخواه دکاره هری کم بکه. راستیا جیانا دناوا هفده یا به هزار سالان تواهی دیرو که دوام کریه و ممکن به کوره نوکرن. گلن چاندا قدیم ان هرم عرب، کرد، ارمنی، جهو، آسوری، سوریانی، کلدانی، ترک، ترکمن، یم بکو قفقاسی، فارس و هن اتنیسیته ایل و عشیر دما بناسنامه نتوی دموکراتیک بین آواکرن هم اوی ببه برسوان لگوری چاندوانا دیروکی هم جیویج آسیبونا پارچه بکه و بره و ببه پفچون و شروی ینکو به دستک مدرنیته کپیتالیست دولتانه توا حتیه سور کرن رزگار بن. جبرکو اهمیت و گرینگیه بناسنامه نرم و سری وان وکری دن دناوا خود دکارن یک پارهبون و هفگرتنین گلکی دولمند و بردار پیشته بن آنگو خشک و براتیه چیکن. چاوا که دو دیرو که ده گلک میناکه و حاتنه دیتن جبو ناسنامه دینی جی همان نزیکاتی دبه. جبرکو پرانی وان خودی باوریه که تئولوژیک هفپارن یک پارهبون و هفگرتن حسانتر پیشتکوه. دین ابراهیمی وکه موسویتی، خریستیانتی، مسلمانتی به تواهی مذهب و طریقت خواه چاوا که دو دیرو که ده گلک جاران حاتیه دیتن به تیگیشتن ناسنامه دینی یا نرم و سری و وکری نیزی هف ببن و ریل بر سنتزم بخیر و بیر وکن. دناوا هفگرتن او یک پارهبونا سیاسی یا سبروجه ده گره لپرزمان او ناسنامه بنتوه او ولات هفپار و گریدای پرزگریک نینه. باجاریتی، خواجیتی و هرمتی جبر کوه لگوری خصلتین چاندا دیروکی وکه ناسنامه دموکراتیک بواسوین کومکان بین آواکرن جداهین هریر و وکه مکان سینرژی ین ایدئال بمعنی بن. رنگ پولیتیک و اخلاقی یوان ناسنامه همویان و اساس به. حقوق و د خدمت اخلاق و پولیتیکای دبه و شون اخلاق و پولیتیکای نگره. کنفدرالیزم دموکراتیک آوک ناوندا جاذبه یا هرم وره پیش دبرن جبر کوه کومنن اکونومیک و اکولوژیک اساس بگره لدیجی سه سوارن محشری ین مدرنیته کاپیتالیست، کارپرستیا کاپیتالیست، اندستریالیزم و لیبرامبر روشا پفچونن و شر روشا کاوتیک و کریزا اوابون یا دولتانه تورل بروکری و به برسوا دیروکی و هری ایدئال آبداین. جاو چاند و جاو پولیتیکا کردستان مینا کو یک پارهبون و هفگرتنه که سیاسیا بوی رنگی ناچار و مجبوری دکه. د دما مدرنیته کاپیتالیست ده پولیتیکاین هگمونیک ام بریتانیای لسر هندستان و روجلاتا ناوین مشاندن کردستان تمی بستاتوی ولاتکی چارەسەری لینا بهشتن و بوی آوائی کرن وکه دستککی به کنترولا خواه لسر هرم مسیوا دوام بکن. بوی آوائی جبوک و اوتوریتین دستلاتدار این عرب، ترک و فارس دو کنترولا خود بگرن کردستان کرن دستککی گلکی بکیروان به. دروژا میا ایرو ده به دولتین یکبو ین امریکای را لباشور کردستان یا جره باکور عراق ده بیجن لسر پارچه کیوی بچوک با آواکرنه که درنگ آ دولتوکه که نتوه یامین ارمنستان و یونانستان دخوازن همان روله دوام بکن. وکه کدیروک پرزگریکا کرد و کردستان و گوهران ده به دویمین پرزگریکا جهویان. هری کم ایرو پیواجوه که بوی آوائی دمشه. بگومان دوی ده پولیتیکا مدرنیته کاپیتالیست آفراندنا دولتان نتوه یا نوکهو برولا دیارکر رادبه. دولتداریا نتوه یا عرب، ترک و فارس جهولی راکرنا کردستان و قربان کرنا کردان فرض که. د سیگوشه امها و تنکرین یا بوی رنگی ده مرو به دولتو که نتوه یا کرد آ مینیمال برسوه بده نابه. اگر برسوه که وها بیداین جی وکه که هی گلکی پیکته و به کمکجی و قرکرنان به انجام ببه. جوه پارادوکسا دیروکی درسا دوی وره گرتن اوه که دوی به پیکاتنین سیاسیین دموکراتیک این نبونه دولتا نتوه ده به کومنین اکونومیک و اکولوژیک
د سری د نتوین جیران گله هرم همویان د چارەسەریya مدرنیته دموکراتیک de bike hevpar û tevlîvê çarəseriyê bike. Wexta mirov guh bide dîrokê, mirovê bibîne li nevalên Dicle Firatê li kevana bi bereket serdema newlotîkiya 15,000 salî, şaristaniya navendî ya 5,000 salî û çanda modernîtê ya 200 salên dawiyê tişta bi mirov didin hiskirin pêkhatinên siyasiyên yekpare û hevgirtîne. Otoriteyên siyasî yên bi navê Sumer, Aqad, Gotî, Asur, Hurrî, Mîtanî, Urartu, Hitit, Med, Pers, Helen, Sasani, Bizans, Emmewî, Abbasî, Selçuqî, Moğolî, Osmanî û dijberê wan ên her hebûn, otoriteyên demokratîk ên bi heman navî yan jî bi navên cihê pêk hatin, timmî pêkhateyên siyasî yên yekpare û hevgirtî bûn. Ji xwe otorîteya dayîkî ya serdema newrotîkê ya bi cihêkariyê nizane û koletiyê nas nake, cewherê pêkhatinên wekhevî, exlaqa xwezayî û polîtîk e. Di 200 salên dawî de provokasyonên dewleta netewe yên bi şer û bi parçekirinê yên navend Ewropa di nava vê pêvajoya dirêj a dîrokî de kiteyeke biçûk e. Ji bo ku dîrok careke din karibe di cironeka xwe ya sereke de li gorî rastiya xwe ya jeoçand û jeopolîtîk biherike, divê li ser mîrateya şaristaniya demokratîk, modernîteya demokratîk were pêştebirin. Li dijî pirsgirêkên mîrateya dîrokî ya dewlemend xistine ser hev û li dijî krîz, şer, tevkujî û qirkirinên rojane, gava hevpar a pêşiya çareseriyê ya divê bi awayekî berbiçav bê avêtin, dikare proje û fikra Konfederasyona Demokratîk a Dicle Firatê be. Fikreke bi vî awayî di navbera neteweyên piranî mîna Ereb, Tirk, Kurd, Fars û neteweyên Hindikayî û çandan de pêvajoya bi şer û asimilasyonîst berepaş bike, bi pêkhatinên siyasiyên demokratîk komîn û piştgiriyê dikare bibe sedema hevpariyên ji dewleta netewe wê de tir. Projeya Konfederasyona Demokratîk a Dicle Firatê li gorî herîkîna vê dîrokê wê bibe gaveke herî girîng û pêşiya were avêtin. Ez qet şik û gumanê jê nabim ku bi vê projeyê komînên civaka demokratîk, ekonomîk û ekolojîk ên bi awayekî berfire û gav bi gav bêne pêştebirin, wê di buhayê zêr de serdema rojhilata navîna demokratîk li gorî dîrok û çanda wê bide destpêkirin. Serdema rojhilata navîna demokratîk wê hem bibe hîşyarbûna dîroka qedîm, hem jî bibe bextewarî û qêrîna jiyana azad a dîrokan û. Dema mirov di çarçoya vê projeya sereke de li rastiya rojhilata navîn binêre, derfet û îmkan çê dibe behsa hem projeyên di dereceya duyemîn de bike. Çawa di serdema newrotîk û şaristaniyê de her pêkhate li serê rojava yekevana bi bereket ê xwe dirêjî Misir û Bakurê Afrikayê dike, mirov dikare li Misir an jî navend Libya projeya Konfederasyona Demokratîk a Bakurê Afrikayê bi pêş bixe. Li serê rojhilatê kevana bi bereket navend Pencab projeya Konfederasyona Demokratîk a Rojhilatê İranê li Afganistan û Pakistanê xwedî rewşeke lezgîne. Di modernîteya demokratîk a rojhilata navîn de duyemîn projeya din a manedar divê mirov bifikre, li serê rojhilat navend Özbekistana îro li ser geliyên Seyhûn û Ceyhûnê wê Konfederasyona Demokratîk a Asyaya navîn be. Li Başûrê Erebistanê cemaet û qebîleyên hê gelekî şên û bihêz hene, ji lewra mirov dikare weke projeyeke din a manedar li Konfederasyona Demokratîk a Başûrê Erebistanê bifikre. Ji tevahiya van projeyan hemûyan, mirov dikare weke ütopyayekê li projeyeke mezin, ango li projeya modernîteya demokratîk a rojhilata navîn bifikre. Bêguman ev proje ji projeya rojhilata navîna mezin a Amerîkayê dewletên yekbûyên Amerîkayê zêdetir rastî xuya dike. Ya rastiya projeyê diyar dike, bingehê wê yê çandî û plana dîrokî ya li piştwê ye. Wexta mirov li berê herîkîna sereke ya serdema newrotîk û şaristaniyê binêre, wê qebûl bike ku bingehekî welê yê dîrokî û çanda hevpar pêk hatiye. Di çanda rojhilata navîn de yekîtiyên bi awayê Yekîtiya Ewropayê ji ütopya û projeyê wê de tir, li her qada krîz û şer, parçebûn û xerîbketin, lêgerînê naçar dikin rastiyên jiyanê yên gerdûnî tekanene divê gav bi gav bêne avakirin. Bêguman ev proje niha her yek ji wan ütopyayeke. Lê bingehê wan ên dîrokî û civakî bihêzin. Divê nehê ji bîrkirin, bêyî ütopyayên mezin, pratîkên jiyanên mezin pêk nayên. Çanda rojhilata navîn ütopya cennet û cehennemê diyarî mirovatiyê kiriye û çandeke welê ye bi destana nivîskî ya pêşî bi destana Gilgameş beriya bi hezarê salan timî li gîhayê nemirinî yegeriyaye. Ez fêm dikim ku jiyana dikare bi jina azad pêk bê, nivşên Gilgameş ên bi nexweşiya desthilatdariyê ew winda kirî,
ev jiyana timî li pê wê ne, ne bi tenê bi awayê nemiriniyê di pêvajoya jiyana rastî de jî wê nikaribin wê bibînin. Ji ber ku mirov tiştekî li çi deverê wenda bike, dikare li wir bibîne. Li cem cinsê mirov, volkanê jiyana mezin li quntara çiyayên Toros Zagrosê li geliyên Dicle Fratê teqiya. Jiyana bi heybet û balkêş li vir hilat. Li Kurdistanê weke jin û jiyan pêk hat. Di nava hezarê salan de vê carê jiyan bi hiyerarşî û desthilatdariyên dewletan di rewşa berçava jin û jiyanê de li heman mekanî hat wendakirin. Piştras bûye ku destan hemû kopiyên destana Gilgamêşin. Cennet û cehennem tev bi van jiyanên pêkhatî û wendakirî re têkildarin. Nexweşiya desthilatdariyê bi rastî jiyanê dikuje. Bi serwextbûna li vê rastiyê divê mirov zanibe projeya serdema Rojhilata Navîn Demokratîk di heman demê de projeya wê rastiyê ye ku li devera jiyan bi nexweşiya desthilatdariyê hat wendakirin, jiyana jina azad a nebû desthilatdar weke civaka ekolojîk û ekonomîk hatiye keşifkirin û dîtin. Her proje di heman demê de ütopya paşerojê ye. Civaka demokratîk û modernîteya demokratîk di nava cudahiyan de ütopya pêkhatî ya paşerojê ne. Ji bo yên xwedî ütopya jiyana azad û mezin, şertê şêwazekî jiyanê heye yê ku dema mirov lê bigere dikare li herêmê gelek mînakên wê bibîne. Ew jî ev e. Ji bo heqîqeta civakbûnê mümkün dike tu yê bijî. Tu çi qasî heqîqetê bibînî, tu yê karibî ew qasî bijî. Tu çi qasî heqîqetê belav bikî, tu yê karibî ew qasî civaka exlaqî û polîtîk ava bikî. Ji bo vê yekê jî tu yê li dijî astengiyên hundir û derve yên derkevin pêşberî te rast tê bikoşî. Li Rojhilata Navîn Akademiya Zanyartiyê timî bi vî awayî dibêje. İradeya jiyanê ya bi vê vegotinê azad dibe, timî wisa dike.